Strenja je bio u logoru 33 mjeseca u Sarajevu. Ja sam mu javio tako da nisu živi, tako da se šta se je desilo. Nisam baš sve detaljno, ali sam samo naglasio da nisu živi. Ali nisam objasnio na koji način, samo bilo mi nekako teško, ali vrijeme je prolazilo pa mi je bilo još teže da mu ne kažem. Mislim, skoro je možda i godina prošla. Pa hoću kazat, pa neću, pa jednom se odlučim, tako napišem pismo, tako da nisu živi, tako, da se to tako izdešavalo. Nešto mi je kao bilo mi lakše, kad sam već, jer dugo mi je to bilo nezgodno, što mu nisam kazao i što mu ne kazujem, pa sam mu posle, eto, mora se kazat, neko mora kazat. I tako, poslao sam pismo preko Crvenog krsta. I tako, to je pismo dobio, ali paket nikad nije mogao dobiti, samo pismo. Ne mogu. Treba naći dan da se to može reći na to. Tako. Kad sam dobio posredstvom Crvenog krsta poruku od brata iz Smedereva u logoru, javlja da, dragi brate, moram ti reći istinu, djece nema više. Tad sam, pošto sam bio, tako reći, klinički mrtav, nepokretan tu na betonu, krvavi zidovi, tuga, rekao sam ne, neću sad da umrem, hoću da živim, da svjedočim. To je bilo, rukama sam rekao, hoću da živim, da svjedočim, neću da umrem. Kriknuo sam kao ne znam kako da kažem. To se sve u toj ćelići malo, sve se, a da nas je bilo tu nekoliko ti koji su bili nepokretni. Onda su oni iznenadili, pa šta ti je čovječe, šta je s tobom? Eto to što sam rekao. Ta moja, kako da kažem, riječ i nosi i naziv prve knjige, Živim da svjedočim. Istražujem ovu istinu o zločinima nad mojim narodom, tako da sam napisao do sad 8 knjiga dokumentarne proze. Knjige se nalaze u bibliotekama širom Srbije, Republike Srpske. Neke su i u Hag otišle službeno. Neke sam dao i, pošto sam imao, eto, nekako sticajem okolnosti, a ih tražili su me. Ja sam im bio interesantan kao logoraš, obzirom da sam zarobljen iz bolnice, odveden nepokretan kao civil, gips do pojasa u logor, tako da sam ja imao
priliku da se sastanem sa tužiocima ovim iz Haga, sa Louise Arbour, onom Kanađankom, i sad ovo što je sada tu aktuelna Carlom Del Ponte. Sa Carlom Del Ponte sam bio 2 puta u ime logoraša, a sa ovom Arbour sam bio 1 put. U stvari 2 puta. Jednom na Palama, jednom u udruženju logoraša u Beogradu. Tako da ja imam i prepisku sa Louise Arbour. Ja sam joj pisao radi čega 96. godine na optužnici Haškog tribunala ima 78 optuženika, a samo jer su 2 Hrvata i 1 musliman i ostalo sve Srbi. I eto, ona se udostojila da meni pošalje pismo, odgovor, i to na Komesarijat za izbjeglice u Beogradu. I kad sam ja došao, ja sam povremeno gore bio, mene su tražili u Komesarijat za izbjeglice u Beogradu, gore sam išao i normalno ja sam odmah počeo malo baviti aktivnije, malo da radim, da se krećem, da pišem, da liječim rane, da kažu da neki imam izduvni ventil, da ne bi mentalno, inače sam bio otišao, da ne bi pao u depresiju, tako da sam na određen način se time i liječio, a bio sam svjesan da radim jedan plemeniti sveti posao. Bravo, Bože. Nekako tu, kroz tu kasetu, doživljavam kao da je tu, kao da svira meni, evo, tu slika za gitaru. Priznaću ti sve, šapnut riječi te, i tada priznaću ti sve, šapnut riječi te, volim te. I tada priznaću ti sve,